sekturina, užasna jedna. Evo danas 21. stoljeća oni postoje, pa mjesto im u smeću povijesti. Da se samo spominju kako su zlo i ništa više, osim zla nisu, to su horde zla. Ubilačke horde zla, razumije, teroristi, užas jedan, komunizam, sekta prava. Pa i sa svojima se obračunavali, tko je to bolesna ideologija. Pa znate i sami Jugoslaviju, kad više nisu imali s kim se obračunavati, onda su se međusobno, i onda su hapsili one druge, optuživali za onaj informbiro, jel? Da suradnja sa Staljinom, a svi pa komunizam. Pa ko je bio, kad je bio drugi svjetski rat, nego svi odgovarali Staljinu u Moskvi, komunističkoj internacionali. I onda se kasnije međusobno obračunavali kad nisu imali s kim. Znači, oni, kult smrti je tu horde zla.